Obutumwa bwo kuzaha abasiramu bwakorerwa omukusarira izuba okwakorerwa hamaze gito mukuru gwa Kabwo Hemeyini omurushema municipality. Allahu akbar. Abantu mwena n'abasiramu na munonga kwenjira munonga umukora munonga akuba mukamarahanga natukunda ntumushaba konka oyine kumushabutireho icyararabize mukha ishiceriyo n'umushaba Mwehireyo kweha mukama n'amagara ganyu n'omutima gwanyu n'ebitekateko byanyu mukumushaba kandi mukuherezayo aha bintu bimwine ahali yabo abatakwebasa. Sheikh Sulaiman Kafero district Kadho Washema yashaba abasiramu okwetwaza jombwire bwa Karuru. Bashaba binda kubahiga nko kutubire turi omukwezi kwa Ramadan tuyabe imitima mirungi ntuhaye umuhanda gwa Rahanga tumushaba munonga tuyabe imice mirungi tugumizaho akuba Ruhango abari mu Ramadan tiyagenda aciruho Omugandi abanyambabazo ku rugo muri Bashiru Pharmacy Kabohe bebembirwe mukuru wabo Juma Bashiru batayayireho imbohe abasiramu abari mu cyome cya Nyakashambya umurushema municipality kandi babahire byo kurya ngo nabo bajaguze idi azarhanga nagira no kuyamba abantu abari mu mbera so ntuba tuyinaho ubuyambi ubu twubantu beze tukatandika no kusiba tubentu basibura buri zoba everyday tubentu basibura habinte bukwatagine byona no kusiba so mwe nintero muranga abantu bona baryokwe arukumanga umuntu ari kubaryo mukizo okenda nguyije umuyambi Bashir nagira ngo iki nakikora kusima ari byamurabizemo kandi ngo agacera ganzo kuchikora buri mwaka okumpa mugisha naje kungumya no mutomogwe okurebwa ngo naguma nimpereza abantu banje abantu bahanze kandi nce yama nince yongera kuhereza kina hinta kuza kwika wa Allah tabaraka taala tujanti wa aqimu sala wa atu zakat mbase kubani muhemeza hiswala kandi mbase kubani musaddaka mukusaddaka nimwe muri gukora ibade ijya kubeje ni ibada ahukoma kujikora bagana hakoma gumana kukanyisizamo Sheikh Bashir for the offer he has given our inmates those who are fasting. Thank you for what you have done. Amakuru agagasha kwa Maiko atwakire.